Dumi, mabali namin. Ay, malak belat itu orang kon. Nabandog basit dagiti mata kanag basbasa. Imbag ni suping taytay pa'y amayat iturog na. Uy, napintas na may ramtag basa-basa. Ado ti mamwa na mapaspasama kitag lawlaw. Malaksi di ti panakabangar. Makapnag ti basain. Mayat tayo nabasak amay papanit ti manganup a Pilipino na nagdapat iji Alaska. San matin nga ugsa di nanup na no jiket wanted apada na a Filipino. Nakatulog iji wanted tanap frame up lagayam dayjay. Dan isumot up mismo tinabiktima. Makaturog akmatlangan. Ay. Anya jay kinunam. Sumurot ka kadagiti mapanaganop di bantay about. Wen bakit? Ado kano ti maano pa ni Diyay? Ijay samot ti ayan dagiti kunada nga inkantaw. Anya? Uhin. Ada kano inkanto iti di bantay. Isu aman mano ti makasubli asi bibiyag ka dagiti makadandano na aganop ijay. Kasjay lati kuna dagiti mangibagbagay ti dayta. Tapnawan sa bali amapan, ket mabuko danda dagiti alingo kas kadaog sa ijay. Kasta nga ta? Katwan, istro kis dalang dayta. Ado kano ngamin dagiti napanaganup ide ngam saan dan anak kasuble, ket maatap ana inkanto da amay. Diyak lapat yan dayta. Ay sus, di pala makaanay ti saan da apan nakasuble apamatyam, apod do dagiti asasawan ti dadtuma. Sa bagay, amangan no pinulipulan mo ti beglat na gaji mga no pasanan anak awid. Dan natay da ijayin nga awan nakakita kadakwada. Uray no kastaman, napagkatlat ta delikado. Itulok mi kademay, takas na ti mapasama. Awan kastay aganad, dyan mangliklik iti pakaisag maka. Ay basta. Sumurutak kadagiti mapanaganop. Eksperto dagiti ay. Ket makasuro akiti taktika dang ganop. Aniya? Wen. Isu ngay saganam kiti dagiti baluneg. Dilata, bagas, ken asin. Ken irwar munto da na poskola jacket ko nga dahod na. Tada usarek no maturog kami ijay. Sige. Ngamay na, amangan no saan kayo na makasubli si bibiyag? Anya! Ay naro sa amumat ni tatang mon, tangken ulo at talaga. Un nga rod, ado na panangublag, di nakmat dengdenggay. Jakon maigawaid, inrubwat nan dagiti kasapulan na sumurot ka dagiti mapanaganop ijabantay about. Ay, awagam tumankit de. Tabarang sikat idenggen na. Ay, inawagam maun. Awan latta nga rod. Ala, makaamon nagpilit latta. Awan tot pabasulin na, ano andaman pa kaisagbakan dan.
Numayabot man ni di bantay abot. Ay na po, yadadayaw mo. Niya dadayaw ni Apo Diyos. Ay Apo, ay. Alam mo na, krit na eh. Agan anad kayo matitakan dumi nga. Urayan may, no kaanon to, tikayat yung nga isasangpait. Sige, babayan, Rosa, anak ko. Ay, awan latang road. Saan na pinaigawid ni Gusting kini Rosa? Makaamon itibiyag na. Tangken ulo alaklakayan. Ay, talagang awan ti makaigawid kini ulitig mo, Gusting, ilang. Nakasarita mo't gaya man ni Rosa, agam awan lata. Ay, talaga amutan yan, tay. Noon niya tinalagip na. Kaya't na marami dadagaws. Uray delikadaw. Nataluklat ta iti bagina. Dayta nga raud. Ay, pagdandanagak la akan ayon. Sa apay awan ni Dumi nga mangkadkadwakan ko ano kwa. Ay, wan. Kaano da kanwa sumangpait kan ni manang Rosa, antay? Ay, jak abaw. Saan da pa'y mo't nga imbaga? Sa bagay. Saan damot ang mabaleng ti agtali na ijay iti mabayag. Ay, talaga Kasta mo't ti ambok. Iso sumangpit dan tulatan. Adadan ko namin to. No, adadan. Ay, ala. Ay, wala lang. No, adadan. Alakit talaga nga adadan. Kasta laang dayta. Kasta ti kunada. Amok no niya talaga ti rason no apaya kasta ti impadpadamag dagiti napnapanan ni diya. Dasin day jaya panggapwandang agparbo iti istorya, kasta. Katwen, sanda akayat nga da sa bali amapan aganop iti daya abantay. Dayta nga tatiga po na. Uno pudno mat nga daing kanto, uno kinadatdat lagi ti daya abantay lakay. Pamati lang idiog madayta. Awanitan ti kasta. Ay, adda kayo dayta, no saan nyo patpat yun. Aganad kay latang arudan Asino gayam dagiti manganop asumurutam? Ni Sagayo, isuda ko makan sudaka. Ang agsakit ka no mat tibuksit ni sudaka. Isu asan mat la makasurot. Di dudwa kayo gaya mamapan. Sakit maibayag kayon sa akunayaw. Mabayag wenno sumagmamano nga aldaw mi nga taidjay. Pulpugan minton dagiti umuna amanupan may no di mi may sangpait si bibiyag. Di pa'y nakaan agpulpugan pa. Nyat kinunam. Ay awan, manik sigurado kala ka na ayon. Nyakan nga ro din. Nasaysaya at malata eksakbay ganbang namnama. Depende iti sakbayan lakay. Agam ala. Sapay la kumataadan tumaano panyaw kan makaawid kay to kumamot asi bibiyag. Yay. Ay, imbag ta nabili nyo ang naimbag ni Uncle Gusteng, antay. Wan ilang. Amumot ni Uncle mo numaminsan nalaing launay. Win nga raw. Kasta tinapaliiw ko ni Uncle. No agsasao, kaslaan mo na amin na banag dito'y lubong. Kitday tati dildilawag kan kuana no ratuma. Antay sa bagay, pudno mait nga adot experience dan. Agpapanpay. Nga malabsan namit nga ron ang istorya no kuan. Iso arom muarton apalawas ni Uncle Mo. Tamalabsan na nga ron tituktok na no ang istorya. Kasi nga ro din ni Uncle antay. Baybayan nyo latan Anya pa yung around. Ayan nga tan ni Sagayo. Naglukon.
kunana mapanagalay ti paggatep dito aramiden mi pagturugan mi tunrabi. Mapan kano agparo ti panaw nga mawon buting. Isus. Amangan no sana may kamaka maarami ti sapaw. No di pa'y lagsubli ni Sagayaw. Ay, anya nga tatiramidak. Sana ka pumanaw ditoy. Tamang anuan niya ti panunutin na, no di nakmadanaw. Isaganak lang ti sako. Kitag no kasano may galot ko kadagiti punti kayo. Garami dakman itindayon baban kadagiti asako. Mayat man tinapanunot mo, Gustilo. Masirib ka talaga. Gustilo kayab kabikuli pagpag. Outstanding chairman ko naman. Anya rajay. Unin samot yugsa. Ugsa di kaslaim pa na alimbabas. Ay, kamadak man. Adda nagawang. Adda nagilapijay. Adda makita ka bakit? Kabsa ta bakit? Kilata nagpukaw. Yay! Dancing kanto. Ay, salbag. Ay, ayan nga tan ni Sagayo. Ay, isuday tan sumungad. Imbag, tadakan Sagayo. Angam. Apay nga ima-ima ka. Ayan, di pinarot mo apanaw. Anyat na pasamak king Kasagayo. Di ka matagsaon. Apaman ibitin mo day tasako nga indayon. Nagindayon ka mo dadagusan. Kanin tapay ito'y balon taa. Na. Anya na naglaka may red-redop ni Sagayo. Nakaturog mo't gaya man. Guk ti alingo na diya. Mantas silawak. Alingo. Lilitsunan nga alingaw. No kasta. Nagkasat akon. Panay kon. Alingo mismo ti umasideg dito'y paginanaan mi. Dayjay. Agsub-sub-sub. Maubon kaitan. Napunta ka. Ay sus. Adan na ano pak. Ay nakitaan. Naggasad akon. Nauda talentaling ko anaubon iti tadim ti panak. Natayon. Ada bakit dita? Ay, dorso ka, lakay. Masiko ka. Bakit? Ada bakit dito'y kabakiran? Pinatay mo, titarakan ka. Kwa? Kadno alingo na ito. Mo, tapagbalinin ka nga alingaw. Anya, agure ka. Sino ka? Siya, ni Reyna Kilig. Si Reyna, dito'y bantay about. May saka, Reyna? Siya, ti Forest Guard dito'y abang bagbantay iti about. Anya? Wala. Saan na balay? Tadaytay na apiktara ng iti sakit swine flu day tapinanam at arakan ka.
agawid yaw. Takbay nga ang buwaras day taasakit di kay sa bakilan. Anya. Mabalin yun ti agawid at saan kay tangan sumsublay. Anya, ay, Awid yun day ta pinaram atarakin ka. Tano saan pagbalinin ka abanyas. Ipaampun ka kiniburo ka. yay. Dalawag tinangnagbaw. Ang tumpal kayo, no kaya't yung panti makasuble, ijay nagkapwanyaw. Uwan, apo rin na. Ay, uwan. Ngayon di kadwamaw. Kung taram, tapno makariin. Tapi naturong ko iti ustaw. Ati nga pa yan kay buhaya anamsong iti karnet taaw. Agawid ka yan. Awan na po, win. Sagrado daytoy alugar. Iso asaan kayo nga anwan. Basta tungpalin niyo, timbaga. Uwan, matungpal nga awan kurang na apo. Kastamatan nga ibagam kadagiti kalugaran niyaw. Uwan na po. Aramida kami ng bagayo basta sanda kami nga anwan. Agyamanag. Amok anasing pagkaalakay. Iso nga ikang kayo itigundaway. Ha? Inwagis na itinamit lutikan nawan at akyag na. Kit, ada nagrimat akas labit wun. Masisirap ka? Ibaklay mo hindi ta pinanam atarakon ko. Katrina mo hindi kadwam ta pumanaw kayaw. Ay, di la mabalen asan kun nga lain dito inanupak. Ibati min. Nga ipanaw mo tada sakit dayta nga alingaw. Mala, ibaklay mo. Ay, apo Diyos. Nakabasulak ka dekat. Dusak dito. Agawid kayo. Sublan kayo. Nagpukaw. Ay, mayat na pinanawan nak. Gaburak iti adu abulbulong dita alingo a pinanak. Ay, ag swine flu mo't kayam. Apay katayawid min ngay. Anyan ti. Og sa dayta masilawak. Ay, pimanaw adagos di masikog gabakad. Ne, awan mo tentay ugsa na silawa kitay. Kaslakin na buteng di masikog abakad di ugsa. Reyna encantada gayam. Ngam sikog na nga ta, ginabsog abuksit na. Wano, kaslakan suping aboyong na, di kasla sikog na. Hihihihi, salbag ni ayat. Ni pailasfing mo't tinalagip ko. Di mo't la makariingan ni Sagayaw. Ay, riingak man langayin. Kung tarak akaslatay ko na tibakit. Ay, anya day jayon. Nabati-batak miteng. Matanagan naklakat nga rodan kini gustay. Saan daan nakasangpad? Katni, anyat orasan. Alas 3 city panbangon. Ay, madadagan ang atalagan kini gustay. Duadala ka no kan Sagayo ada pandaganop. Agan anop dangatan, iti kastoy nga oras. Awag ni Rosa.
Hello, Rusa. Ay, wan. Parbangon pa'y lang agpaiso dito'y Pilipinas. Ngam nakariingak. Ay, wadaya. Panagbimirdienda ita nga oras dita Hawaii. Ay, kasano adyak nakariing ka na bati batakmat. Ay, awan ni tatang mo. Napanda na ganop kat imyandan sa ni bantay. Ijay bantay abot Ay, wan, dahil tangarun ti pagdandanagak. Ado ka no, tinkanto ijay bantay about, kat delikado ijay. Iso madanagan at ngarudan. Agmerienda kayaon. Halakat iso nasayata patagsaad na anak ko. Ay uri saanin. Saan mo kung nakasarita ni Dumeng? Tano kasarita ka mga numaurasan kami pa yung agtungtong. Sige nga rudahan. Padasok pa'y timaturog tanay. Parbangon pa'y la dito oy. Wad bay. Apo. Ay, padasok timaturog kurakam. Jak salat ta maiwaksi na guste nga pampanunutan. Agawid dala ko maadago sa ino damaano pandang oray may sala abilet. Nakaskas daaw ka nga ugsa. Si kamot ti masidag kanya kaon. Awan mo tinday ugsa. Sino tinagsao? Ay, sa gayaw. Nakaring kamot gaya man. Agawid taan. Saan kayon ang makaawid? Kasla. Sana ni sa kayo tagsasaw. Siyak nga og sa tegsasao. Linuganak ni Sagayo. Linuganan ti ugsa ni sa kayo. Ado, tingkanto dito Saan kayo na makaawid dito'y kadwa? Agawid akon. Makamo ka ni ti biyag mo sa kayo. Taray, agawid akon. Makamo ditahan dagiting kanto kini sa kayo. Taray, gusteng! Habang may lupa, takbo! Taray, takbo! Taray! Ay, apaw. Ay, imbaglangan. Kunak nupudpud noon. Tagtagainap lagayam. Dumi, mabali namin. Agdiritso tayon nga agawid. Agsisina tayon dito nagsapalan. Hey, wen Chairman, tanay. Alas 4 met gaya man iti parbangaw. Namindwa tamat nga minanagrunda. Sa trinunda tayo tintiro a barangay. Ay, imbag. Awan met tinasalaw tayo nga aday. Una, barang awan dagitay sigon nga droga dito nagbugsutan ay. Nagmayat kat nga tan abato ta no adda masalamaan tayaw. Ay di kayag sigurado nga awan armas da. Ang mga sikapay ti madangran. Ay, sa bagay. O ne, dito yakon. Agdiritso kayo mutan kadag iti babalayuan. Well, Chairman. Sige.
Simuro ta ka nagronda tap na masigurado nga wanti problema dito barangay kadagiti drug addict. Nasaya atawan napaliw mi asa na nasaya. Ay, baka turturog akon. Ay, naikat agagat yun ay nagtaanod parbangon nun. Ay, kapilitan na. Kaya't mingarod, ariputin ko madagay bagbagada at drug addict. Nagdrog-droga. Nasayat laon na itawan nakita mi. Di kala di magas diyan tinatay. Nyat ko na. Natay. Naiisakmat kamin gayam tinawagan ni Maritipay. Natay ka noon nilakay na, idi alas 10 idi sardam. Anya? Ne, saan mi anamuan? Kunakmat ngamin asika, ti ay awagan la. Saan nakagamay nawagan? Saan mat? Anya ka no timpatay nila kay Igos? Na-stroke sa kano. Na-stroke sa? Jak unay na awatan, jembaga ni kakatipay, taagdongdong aumot ngamin na makisasao. Isu nga imbagak asika ti awagan na. Imbagak anasaysaya at numapanpay di barangay outpost. Ay, awan ni Mimay. Niyamot din. Agsasarnuman ti matayin dito barangay. Ay, wunan dya. Kaano lang anatay dadi kakakulataon. Sinaruno day ditikang. Ita simmaruno ni Kakaigos. Sa bagay, senior citizen mo ni Kakaigaws. Ay, saan lata maumamot ni patayan niya? Adulat ka ti matmatay. Ay, kayo, madayo kayo, inumadayo ka patay. Da. Kanya day tangay bagbagamon lakay. Inton kwan, mabatibat ka manayin. Ay, bugawag nga rod. Tabangan mo at dakit di mo ditang agsisiim. Ti biktima na. Ay, dasay saya at abugawan. Larigatan. Naimbag, taada ka mo, Chairman. Wan. Agtugtugaw kan samet latan dito ayan dagiti agsusugal. Wen, agbuya aglaeng. Awan isugal ko. Kasta? Oray pagabulik kung tupay kat awan. Tauray kulikakla kuma. Kat awan makaut ko dito'y bulsa. Kastaya. Kapin ano yun dita nakamasayag. Jak amon no may kamano agkapin ano. Anyak ka no. Ay kasano dita kabsat. Di mon amon no. May kamano agkapin anam kasta. Wen. Sika. Kapin anum ayaday ta anatay. Ay saan kwa kabagyan. Natural lang siya tipan nakamada dito nagbungsudan. Rebeng ko lang ti makiandingay karagiti nagpasina.
Adula amin kanyak ti kasta. Anya, Uray man ado ti matay itan. Kasayaatan ti maaramid iti masangwanan ket agsanod. anya? Kasano day ta? Amin amatay iti masakbayan. Ket matay da kumaamin itan. Anya, kanibusanan ti lubungan ano kasta ti mapasamak? Maan ano, imbag ket taawanan ti agrigat anabiyang. Niyan. Madi ti bagbagam kanya, kabsat, madi. Mabuteng kaya amatay, Chairman Gusting. Ay, saan? San pa'y ko mga ita? Ado pa'y tinaskin nga ramidek. Sana nasayat na kitang ibagbagam. Apay, kahit munti matay. Anytime. Anya? When matay tayo. Anytime. Agmao yung sakit din sa mo dati pada lakay. Ala, orasin tapno agdakiwasak. Dita ka pa'y, Chairman. Agawid kan kabsat, anyat nagan mo itayan. Awagan naklatan, iti sugo. Sugo gayam awanin. Nagaliston ang nakarwar itiri daw kat. Nini. Yay. Tao ka di jay kinasarsaritak. Kasla nakaturog laeng ni amang iti panagrinag. Agriin daw. Kasta nga tatirik nati putat nga agminatay aya. Ket nakasarsari tayo matlaan ti amayaw. Ngam kalpasan ti mano nga oras, ako na bangkaya eh. Wen, yak pulos pagarupan, amaudi gaya manapan nakasarita na kada kami apamilyana day jay. Anya ka di timbagpagana. Ado ti imbilbilin na. Yak paikat malagip ti danduman. May salaang ti saan asimina iti panunod ko. Anya ngay dayta. Agkararag kami kano akanayon, taamangan no umagibas ni patay kat alaan na kami adi na oras. Anya? Kaslakit din nakita na ni patay. Kasta ti may sa abilin na. Wan kapsat supeng. Ay, anyan. Kaslakit din nakita na ni patay. Kaslakit din amuna, no kaano nga umay. Maitantan ka na uti pumpon jay malamlamayan dito'y barangay tayo, Chairman. Huwag ka na. Kat mas daawak tawan samot yurayin na nasumangpag. Kwa. Kasla adamang laplapad kadakwada. Anya? Kasta ti nadlaw ko ken bakit tipay nga asawa jay natay. San mat nga iso tiyag desisyon iti pumpon? Jay mat anak da medyo lakyin. Iso nga raw, ang awan samot masurot nga ibaganan. Ne, apay ngay? Taure ni kakaiday mat, kay kayat na buybuyaan ti bangkay. Ipapas na nga tamot na nakitaan da. Ta siyempre, san nanto na makita apulaos? Ay, saan? Kasla sa balay ti mapaspasamak kunkwana. Kaslawan iti bukod na panunot no daduma. Anya? Wen, Chairman. Uray anyan sapay ti ibaga nila kay sugaw kat patsendan. Anya nga tatikin na tao da di asugo. Kasla sa nagagangay alakay no kasarsarita. Ay, Chairman. Awan ka diti na paliiwyo akarkar na kunkwana.
Dayjay lakila taya dayuna aja kon nakita ti nagsidaawak. Namin ano laeng nga nagnay ay no nagadag di kon awanin. Kasla nagpukaw nga asaw? Ay wan, ken jay man sarukod na. Ay wan, Chairman, dayjay tinapaliiw ko. Kaslasan agagangay asarukod dayjay. Na kasla adda napil ko ijay murdong na abinalkot na itilupaw. Anya? Ay wan. Ay malagip kaon at iduga sarukod. Sa pasaray ibaklay na. Nalaing pa'y atumagay, Chairman. Ay, kasta. Wan, saan sa mabartag? Nenay. Naglaingan no nalaing agtagay nga sa na mabartag. Ay, kasta tinapaliiw ko, idi nakisango ak kadakwada, Chairman. Nakiragop ngamin kadala kay tibat. Nakisango mag. Nakipinaot dayjay ala kay sugaw. Ngam, isulatisan anabartag. Ay, saan may pay tabaw? Adda pa'y urayan nyo ay asumangpot akabagyan niyaw. Ado kanupay ti sumangpay kuna ni kaka sugaw. Di sugo manayin ti agdesisyon. Ay, mamati akadagiti imbagbaga ni sugaw. Ang mga no, ada sumaruno akamang ti pamilya may no, idadaras ka no nga itabaw. Anya? Well, isuasan amatuloy ti pumpon intun bigat. Ay, kat kasanon di balsa muna, aglabalsan. Ni kanon lakay sugaw ti makamaw. Paspasama kita yan dagiti agsusugal. Ang mga no adaman na bartag. Mangriribo kan Ay, adan samot na kasama paspasamak kakang. Sino kay titaray da hospital? Inta kita ay. Natumbang! Ay, asawa kaya. Apay ngay. Anyat napasamak kanin ka. Ay, nagsalunat ka magtikunak. Ay nga ba apay ngay. Kasano itan, dayta. Di pa'y naitabtabon ti amayaw. Simbaro numot adagos ti asawa mo. Awanan ti kastoy. Agpisti kami sa matan. Ay. Di mo unay dong awan ti asawa mo. Apay, di mo kadiam mo. Ha? Apay ama, anya ti isan ko nga amaw. At tanto manen sumaruno, Lukasta. Anya? Ala, wayaan nyo. Ay. Isimpa tayo nga ipaidda dito'y abay tilungon. Pangururayan yo iti pakailungunan na. Nag-amo no kasano, awan may gatag iti lunggawn. No, agsasaruno ti matay. Nang runa lang aruden no aggigidan. Saanen nga uso ti lungon. Anya? Ay, saan amabalin adi may lungon ti bangkay ti asawa? Nasayaad lang, no adda agidunar iti lungon. Ngam no awan, maan-ano aya. Anya? Oray maipaidala ang amaulisan dita abay tilungon ti amayo. Mayaten, saan mat nga agungar no mailungon? Awanan. Ay, ako. Awan kan.
kasanuang bayan nga. Awan asawa ka. Makipagpatnaga ngaglamay inton rabii. Ay umayak mo't. Ah, Uray rumidupak tulatan iti tugaw kaw. kanya. Ayawan ka dok dito balay. Isu nga umayak. Umayak mo't makipagpatnag. Kasangok ngamin nila kay Sugo. Itugot ko jay ul-ulusak ditang stitch side tay suman ti pagsangwan mi. Anya? Wen, agsango kami man ngagtagay ti dayala kay Sugo. Padasa ka paliwan, no kasano ti panaginom na iti arak. Tapay mo't asa na mabartek ako nada. Anya? Saan ang mabartak? Wen, napadasa kun, maabagaglakan na yun. Isu apaliiwag man, tabaring maduktalak ti palimod na. Niket, kasano dayto yan, kakang. Saan da nga taaya, nga igatangan iti lungon, ti manugang mau, ani tibor. Ay, umay katagkapita so fame. Ay, uwan man kakang, makakapkapiak nga agpaiso. Ay, hikas taaya. Mala, umay ka. Agtimpla ka ni iti kapim. Pilyam day tadakal atasa, ta isuti pagtimpla. Ano, mapnek ka nga agkapay. Ay, uwan ay, ngam sa anak ko na naman nagkape. Umanain kanyak daytay basit atasa laeng. Ala, makaamu ka. Ay, Kurt. Ay, Kurt. Ay, yan. Dagiti ang katugangan, aya. Tanagabay dalakit di matan ama bambantayan iti agpatnag. Sapay awan mo't umdas ama igatang iti lungon. Di tanaurnong nga abuloy. kaasimot ayang agpaisaw. Ay, saan na bale? Kitain to da gusteng no nyat mabalinda nga ramidan inton bigat. Pagsasaritaan da kadagiti kakadwada nga opisyal ti barangay. Hey, huwag mo't no adda ayuda. Kanayon la mailideng da tao. Uray ka din wadda minatay may. Saan kami pala may papaayan iti tulaw? Ay, bayam kakang, bayam. Ada tulong kada kayo, may kan kayo ti ayuda. San ang mabalin nga awan? Ngala, ibusin da da ito nyig kong arak parisogo. Mayat, daytoy arak mo. Gusteng kayat ko. Iso nga ro da tumagay ka manen. Agim baparte ka. Di namut masiputan tijak pananginom ititagay ko ta. Isarunok mo't ayap po tibibig ko to ilabakar. Apan nakapanyok. Naruso pa ni di arak. Tagay kamutin Pre. Awan, kanyan. Magustom sa launay detay. Oray, pabusoy ko kang ganda ito nabatbag Ewan. Anay mo. Para king ka talagang day parisugo. Itangad mo dre budilya. Day talaga yam. Itangad ko talaga. Wen, para king kalaitan parisugo. Gusto ka talaga. Intangad na ngagpayson. Sarang usong na talaga na di alakay sugo.
Imposible di pala makaturog iti nalaos abartet nga. Nya, magustuhan. Nabartek ako na. Barsak mong betul di bordelya paray. Awanan ti kargan. Jesus, imbag na din ipakul keng kuhan ti sarkod na. Gundaway kon, kita ikmanday ta sarkod na. Dalasin ta suping. Ang mga numausawan at dagos ni sugo ko makamat-kamat na ta. No surutin na ta. Anya ka aya. Apay ngamin at tinakaw mo rita sa rukod na. Kaya't ko makita no anya akita ti sa rukod na ito. Yak basta may katinipot-tipot iti murdong na. Ang mga numausawan kat makita na. Iso ayawid ko. Tila aramid ang gusto. Tarasum asinagtan di balay. Nagkudrap mo't karong tulin tita ha. Isablin na ita kumpay. Sinurot na tangag paiso. Nagdarasin na nausawan. Isablin na ita kumpay. Togas na. Hala. Kumpay. Kitno sarukod mo tetoy. Isublim ka no ta kumpay na lakay. Isublik mo kat. Kaya't ko lang makita no anya data pinutiputam. Kumpay da ito'y naputiputam. Nagdakala kumpay. Nagdakala kumpay. Awan. Kumpay ni patay. What? No kasta. Si kaniya tapay si patay. Hey, san, di nagpayalaan patay. Iya dayong data kumpay. Ni, kumpay ni, patay ti, natagtagainip ko. Ay, iya dayong mapo. Diak pa'y kaya timatay. Dumi, mabali namin. Ops. Hay, mabit lang gusteng. Di ka pa agita. Apa yan? Paritan lang agida dito yung kamat. Saan? Sukataklat ako brikama, suputipungan, kanta ulista, tanay, agat gustingan. Yan. Di kagmulagat dita. Kita aman deta pungan mo, nay. Ay, pasensyakan. Tanay, itala masangok. Amumay, nagmalmalumak man ni Japon nirarya. Jakmut mabaling nga ipiyar ka ni Sara, nga iso timang sukat ka dagitoy ata mabainak may. Kitno pinaglabam lang aruden, di mo pa ay mabainak nga rod. Akasam ngay, makita nando kasano ti kinamorsang to'y supot tipungan mo. Nay, kita man nay. Makitam. Ay, jakman amaw. Nakapay nga agmorsang akastoy tipungan mo, gusteng. Saan mo't akastoy day to'y supot tipungan ka? Ay, no kasanukit day. Agdigdigos ka mo't makitkitak. Apay nga agmursang akastoy. Gapo nga ta di takalbam? Anya. Oo. Nan, kita man ngamin na Winin. Nang dudaminin. Gapo ta nang dudak. Na, masurun kitag dadata matapod nungad da ibagbagak. Wan nga rudain. Tulungan ka di dyan tapno na daras. Makikaita kan tulang. Anyat kinunap. Awan. Mutoy di tapungan ko, tas akong timang sukat iti supot na. Ibagam lang ano nasakit tinakam mo kadag iti imbagak. Saan?
Awan! Gusto amin imbagam. Sana kung nagsaupay, tanay. Naturog manin. Ang mga tukit di numabatibat man dataon. Oh, di kat nagsayati maturugan. No kasi anabanglo amin kan naurnos ti pagidaan. Lakay. Adalakit malakip kun. Anya dayta. Di man asawa ni Ikskagawad palitok di ta barangay Kalidaan. Ay, dayta umay aglaklako iti lining tamais. Nga ex-barangay treasurer karon sa idi dayjay. Wen. So, kimi iti barangay hulday dyan ngaglaklako iti nagduduma analingta. Nuraduma, liningta amani, tumanay lako. Nuka, mais. Kas ita pa nagmamais. Liningta amais sila ko na itay bigat. Kapag iso anaibusan, iti ginatang ko amin, ginabatbate. Iso day jay. Naibayag basit, naging istorya kami pa'y. Aya, kat, jabot nga kiti inis istoryada. Ay, nasakit lao na tinakam na, yan na nga baka kapitan da. Apay ngay? Nabak ngamin nila kay na, idi barangay elections. Nagkakadwada ka no ijay na nga baka kapitan. Nagbalin ka no pa'y akasla balaydan, balayda. Di nakilain apan lakay na idi panagkakampanya. Ngam, idi nalpasan ti eleksyon. Namimpinsanan anapukaw ti panagkakadwada. Apay ngay? Nabakaroon nila kay na. San kanumot lagaya binitibit. Di nakikuyugan na kandidato para kapitan to. Aniya? Ada aking basol no apay anaabak di asawa na, kasta? Tas lakasta na. Nadsagayam kasta. Hagam no panunutan. Basol nga ta, ti may sa atao, no naabak ti may samot a kandidata o. San mo't nga ta mainakman, dagiti agbutos? Di oray man mano diktar. Mano asog-sog, kan uray pa nga namapasuksukan ti may sa abutante. No di na kayat abutusan, di bagbagada nga ibotos na. San tulat nga isuti ibotos na Yari ko la kanya kaon. Wen, mamatiak dita. Isu api na inayadak, api nagbagaan. Sobrang aminin ti sakit tinakam na. Ilon-lunod na pa yun, di kapitanda. Madi Ay talaga amadi. Tadagas tagilunod. Ang mga agsubliking kadayta, apa nang ilon-lunod mo. Kung naktupay king kwanay, dagbasawa ngayon. Ay, dakdakas agsubli ti lunod. Ay, dahi dati ko ni Idmay. Ni Idmay ti bagbagam gayam. Wunmad. Dumagdagas ditoy, no daduma. Katwoy, adda ibagbaga na akagurkura na atao. Saan na nga ta makapag-istorya kanyak kahit? Ay. Kadyak nga min damdamagan no asino di ibagbaga na. Maturog to. Gusto dahi ka nga istorya dita. Wera bati batapo. Ay. Naimbag nga oras yaw, Chairman. Kastamat sinyang. Itaman pa'y? Wan, sayang. Inya ti sayang? Awan ngamin amuyo iti daytoy ka. Sayang talaga. Yakmat ngamin amo nga agsublimat la ada kayo ti kapitan dito'y nagbugsutan. San ka maawatan?
Nasakit ngamin unay tinakam ko kiniduming idinangabak a kapitan. Anya? Apay ngay. Tiyam mo kat nasingid kayo kadakwada. Tano diya kag bidot. Dakkel tinaitulong yo ti panangabak ni Duming. Talaga dakkel. Agasam. Mano kami ngay nga agkakabagyan dito'y nagbugsutan anang ibutos kenkwana. No pa'y dakkel met tinamnamak. Nga uray awan nga tati sa bali at timulong ket nangabak lata. Ha? Layos ngamin tibutos na. Isu akam panti akidi aga puta isu tingin durso ket manamnama ang mga bak. Ha? Uray awan kami kasta kadi, Chairman? Kaslakastan. Nangabaklat tata, manulat butos yo, mano tinangabakan na, layos. Uray nasakit tinakam ko. Nakalipat namin pinsan ni Duming idinangapakan. Madinsa rin ang ibabagam sinyang. Uray anyat kun kunayaw. Nasakit talaga tinakam ko kini Duming. Uray mat ni Rosa. Di nalakat pinalagipan matan ni Dumay. Naguray ka. Mabit man lang sinyang. Anya ka di talaga ti pagsaksakitan tinakamaw. Dayjay. Naabak nga rod nila ka ikaw. Saan anare-elect? Wen, talaga mo't naabak ni ex-kagawad atong alakay maw. Akwag. Adasadsadot nila kay ko akagawad ide. Nagkarkarimot ka ni Duming. Ano mga bakpay akagawad? Kat nimot Duming ti kapitan, agagagutan. Wen. May sa kadagiti kasadutan ide akagawad dila kay mo. Dandanisan ko ang makita yung opisina ide. Nagkarkarimot. Iso na lang, naabak lata. Day tati sakitin unay tinakam ko. Te, panakabak na? Wah, idi daman la panang talyaw mo't itinaytultulong mi Kwa. Ninamnamak, agaputa na abak nila kay ko. Uray inaladak kumamot Ti kayat ko asawon. Adumot dagiti posisyon mabalinda kumamot maytid kanyak. Dagitay maapointaran akadwadam itlaang nga opisyal. Anya? Nagapoint da iti sekretary, treasurer, BNS, kaskada street sweeper, kaskada no anyapay dita. Di dakman la nalagip mo. Dayta ti pagsaksakitan tinakam mo? Uwan. Kapo iti sakit tinakam ko. Inla ako minjay dagaan nagtakdaran ti balay mo. Kat inyakar mi ti balay mi, ijay nagatang daamang ko ijay barangay balbalayang. Di gayam ti rason na pimanaw kay diti nagbugsudan. Uwan mo. Nagbabawi Tani, da kayo mutlagayam ti kapitan. Nagikat mutlagayam ni Duming. Kastoy. Saan kumarumbang agsakit tinakam mo kini Duming? Apay. Adda aya tulagan nyo ano bilang san amariilik nila kay mo. Kat alaan na kawin apintaran na kang agbalin nga akas ijay ibagbagam. Adda aya nagtutulagan niya. Kwa. Daka mo. Uray man na awat. Bigbigan na kumamot ti utang imbag anakam nga impay may. Anya. Nagatidog asaritaan. Sana makawawat na dya sinyang. Wan. Nimot sinyang asawa ni ex kagawad atong jay nasabat ko di tarwar naggapo ditaw. Imay nalanyib kas ti sakit tinakam na kiniduming. Amuksan no anya dahi pagsaksakitan tinakam na. Namnamaan nagayam amay samat kadagiti maapuintaran akadwa tayo dito'y barangay. Kasta talaga ti ibagbagana kadagiti tao. Anya ko mga menti maitudkun ko na.
Ket majority met kada tayo mailayon dagiti sigoden nga appointed. Dayta tinlawlawag ko. Ket timade pimanaw dan dito'y barangay. Ngem kasla kayat dati agsublay. Anya? At dan sapay balanse jagim matang. Ngem kahit dan sa ngisublay, jay pauna jay kumatgatang kuma. Ta isubli damot lang dito, jay balay da. Anya? Kasano dayta, chairman? Agsublida, gaputawan kanon ni Dumeng, saan nga iso ti chairman ti barangay? Kasta? Anyan apa nagpampanunot? Makaisima, kidi bagbagana ti kasjay ngem, mala, balay damot da jay pinarakrag da. Isublida latta numanijay nang yakaran da. Po asino nga taday taaya. Sapay pumanawak ko man. Maldawan ako na mapanadya po ni Radia. Aywan, lumayan. Ay. Naimbag ngagsapa manang Sufyang. Si kamot gayam doon niya budeng. Ay nam, di mo manibagbaga doon niya. Sa anak mo ta doon niya. Ay na. Ay, oh my God. Sumur ka. Tadi ka dito'y ayan tiri daw ti pagsarsaritaan ta. Ang naadan samot papanam. Ay, jay kumapon ni Raria ang uray madamdama aktaon. Anyat kagaram aya. Ay, agtukaw ka. Ay, umayak la kung mamakisarsarita. Ang mamangan no makataktakak ka. Ay, saan mo't? Kakaiso na nakalagip kamat nga umalate. Anya ayati adda. Aywan. Anong meron? Akong kunada iti Tagalog. Wine nga road. Jay man palaw nga asawa ti kaanak ka. Huh? Asino kaanak kam di akin asawa? Ay, ni man atong. Masuro na ki jay asawa ni atong. Kas jay lang nga rodon ni atong asumang kasadot met no daduma kas jay pay jay na asawa na. Naa. No anyat kayat na aramidin na atagaws. May sursuro ulat tamot dun ani atong. Iso nga anya ngay ita. Ay wan. Anya day jay. Pinarakrak dan sa jabalayda sa ita isubsublidan sa haway. Wen tada mo problema jay lute pangyakaran dakuma. Aya. Wen isungain sublida mo laeng jay impauna jay gumatang kuma. Total lawan sa mo plano jay gimatang pagpatakderan na day jay. No di ka ilako da mo laeng kuma. Anyan, di ka gastos kang taktak tinaramid da. Isupay Gapaw, tasyak, ti mabain kadagi jay nakaadado, sinasao jay palaw. Ay ka siya kun ti umay mangibaga, pasinsyaan lakuman ni Dumeng. Pakibagayon to umawag da. Ay katuan saan samot nga mo ni Dumeng dagi jay? Wen, mabalay na saan na nga amaw akas taunay ti sakit tinakam ni sinyangken kwa na. Ang naglapayag ti daga ako nada. Anya ti amu tayo ngay na maamuan to mulaeng ni Dumeng. Ay, uwan matkit di Gusto ta ko na naglapayag ti daga. Di tay amaw no asinot makaibagaken kwa na. Ang ibagak to dagiti imbagam inton umawag darusa ken Dumeng. Ingkidawan kan iti pasensya kadagi jay linaw lawat mo sinyang. Anya alinaw lawat ko antay? Dagi jay imbagbagam ngagkakadakes ken ni Dumeng. Agpay sumat. Awan utang na imbag anakam ni Dumeng. Ay, anyan.
Kalpasan ti ado nga inararamid mi, idi pa nagkakampanya. Kung saan lang nga idi pa nagkakampanya. Ado pa, tinaypaay mi. Idi ison ti kapitan. Nalipatan nan. Anya? One month. Idi kumakas jay anaabak ni atong. Pinanunot na met kumano anya ti may sukat apagtaudan metlaang ti kwartame. Tanay, awanan ti maawat ni atong nga honorarium ta naabak nga raw. Ket gapo ti daytan. Di uray siya kumantin nalada a sekretarya iti barangay. Wano saan? Di uray pa'y para sagad la kuma iti kalsada. At least, adamat kumaawatag nga allowance. Naa, talaga abaribar ti utek mo senyang. Siksika aya ti tao dito'y barangay tapno si kalat makita ni Dumeng. Ay, basta, nasakit tinakam ko. Gapo iti saan nga umnaw apagsaksakitan tanakem mo isudaytan. Gastos, kas kadataktak, ti banagnan. Anya nga ro. Anusan mi ang ipatakder manen ti balay me. Sapay ado ti nadadaal a kagawaan na. Iraman yaw natarimaanen ti kanal iti abay ti pagpatakderan yaw. Tano, nay, panagtutudo manay, narigatan, amangan no malayos kayaw. Kitaan tulatan, awan kwartamen. Nalpas mo't gaya man ti pinatakder yung mo't lang nga balay, yaw sinyang. Iwan, chairman. Cute. Una, tabong galon. Saan na nakas idisigon nga dasirok na. Medyo narukupan dagijay adigi. Konkreto apos ti kumangam. Uray saan pa'y tawan mat kwartameng. Ay, siyempre. Tatmadamad lang ti pagyanan yun Agpaiso dayta. Kababain ka ni Auntie Budeng. Ngumnay, apay ngay anagaburan sa amad dayta kanal. Awan magpanangdan min iti mangpala iti dayta na igabura daga. Niket, ni atong ngay, iso na ti mangikat. Apay ngamin adita tinangipanan nyo iti kinaliw adaga. Kanay, sapay sanla adaga mo tinay karanukon ditan. Dagijay man nagkalay. Ada umaya bagyo. Ikatin nyo daytan. Ibagam kiniadong. Nusan agapukin ni Dumeng. Awan ko matikastoy ang naggastosan may. Ay, di ka nagsaupay iti maday. Ay. Apay ngagpabasol ka iti saan nga umno. Nga inararamid niyaw. Madi ti kastasin niyang. Agsubliking ka dagiting bagbagam. No di ka latag sardeng mawatam. Jesus, saan samot ngagsardeng dayto atudon lakay? Pakpakauna ti umaya bagyo. Adong manen, ti pakakumikuman yung nga opisyal ti barangay. Lakit tiya. Danyawag itay ni kagawad matmat, marmargaay. Ngam kinunak, ngawan maramidan. Katuan mo't In kay kataagsarsarapa iti margaya akabite, wanan niya pa'y ditan. Ay sos. Ay, naban mo't daytan Ne. Sa palansaman nga awag daytan lakay, agpaarayat nga ta. Saan na nakapunbok? Sumbat up. Hello! Chairman! Nalayos kami! Tulungan na kami kumahan! Niya! May ano daw, nagtitadto mga alikaman, may! Kaya tanda kami kumahan! Basol ni Dumeng daytoy! Niya! Malaylayos ka lang arunan, agpabasol ka pa lang! Salbag! Salbag ka taon? Hindi ka lagad... Ay, nagyaman ako. Gustay. Yung pagtatagdagainip ko lang rin. Kaririing mumut gayam. Bumangol ka di tantag kapikan.
Dumi, mabali namin. Kunaklano, agbasbasa ti magasin ni Suping. Inala na amin na ti magasin inurnos na iti salas. Mindiso na lang mo ti talamisita, nganyabay na iti kama. Nagbasa nga tang naturugan na. Naragrag na ita maysa. Kunanaasa na makaturturog nga nagmayat mo tituturugan na. Hagidak matan. Itay pa'y asuyaba kasuyaba. Uray inulit-ulit ko abin na sa resolution. Ngaypan ko yung opisina ni Mayor kita. Sana ka nagtuglap. Iso saan apangalay ti turog di pa nagbasa para kanya. Agidaki di sa kagkidum. Makaturog at lata. Ayak mapuutan. Ay di man lang nalukag ni Suping. Wino agin tuturog nga tatapal-paliiwan nak. Nagsilpunak manansak baya maturog. Nagkuyag-yag di silpon ko. Mga nwada pa'y reply. Ikachat ko itay. Kita man pa'y. Nadangag pa'y suchat na. Good night, Mang Gusti. Sweet dreams. Ay. Anyan. Impakamakam na pala ti sweet dreams. Sapay ko mga rod. Ta sweet dreams ti tagtagainap ko. Pwera batibat. Nay, makapanaw aklakay. Kita makamu kalatan, agluto kan taon. Amakan numaybayag kami di Isabela. Nasindi ka drum ako nam? Ni Andang, adayo mo't basitan na kabagyan mi ni Andang, kasla ison ti kabsat ko ta isumot ti aday ti asidag. Agkuyog kami ngagpa Isabela. Kumustaan may dyan na bakita na balasa nga ikit may ta na idalit ka na Kasimot na dyan ikit yun o kasta. Ngagpipin na to doon dagiti mangkita wino mga iwan kinkwana. Ay talaga Isu anarigat noon makatakunay-nay iti biyag. Ay, wine. Ay, lakit di Nagmaymay siya tayag bibiyag. Awan kasarsarita na. Kapilitan ton at ibagi na mutlat kasarsarita na. Banag na. Amang no ibagan to dagiti makapaliew nga agmauyungan. Mapanakasta. Mala, kitaan yung tumot nga ruden anyamot di maipaayo para itiikit yaw. Katuan, iso nga road asaan ko ang maibagano ti panagawid may. Kitnay, ang mga nukaslakan tuman nakabulos abalo dan. Niyaman da itan. Ay amumaw, tikat ko sa wan. Mawatam mo't ngatan. Nyakan. Wang ka di. Nagado nga ibilin mo day tapay. Asaw, samamukan gustay. Wang ka di, wanan. Amamuka mo din. Di ka madanagan. Nguray abutin ti makabulan, adi sumang puti ti balay. Anya,
makabulan. Anya tamok ngay. Alawan, ang mga nurain min ang matay. Kat abutin mi pa iti makabulan no nasursurok pay. Ay, Adyan basta. kamin ijay. Agtalik ka kadimot kanya ko rin maminsan lang. Ay, solo flight kayo nga ron ita, chairman. Anya pa'y, kapilitan na. Ay, ang mga naumasadot kayo man nga aglutaw. Imbaga kanyak ni manang supayng, kadwaan kayo kano, sagpaminsan no maibayag da ijay Isabela. Aniyan. Pati si Kay ramraman na perwisyon. Ay, nasa una laeng, hindi nasabat ko, hindi kalman. Ay, mawatak matkit di Napatag kayo launay kenkwana, chairman. Nagasat kayo. Mala, wanin. Mga namang sutil ka man rin, kagawa dinok. Ay, chairman. Intay tuman kit di agpamasahe. Ay, planok nga rin ti mapanagpamasahe. Iripay ko man na minsan ngal daw ngam. Jakmet na ikaskason. Kahit ko ti agparelax. Ay, mapantayo inton malum Ijay ton pwesto ti ayan tinamamok abakla ti papanantayaw. Malamang nga rod. Bareng malamlam yung kat ilibri na ka. Ay, kat nagsaya at ang chairman. Kaasimot dayjay nga ikit tayuan niya. Bakit una yun si bibiyag pailaang? Ay, saan pa'y mat unay nga isot bakit tamanulat ba ti edad tayo iti dayjay nga ikit tayo? Ay, wanaan niya. Ikit tantumot gamin. Kasla bakit una yun tani? Bakit tupay da taong? Ikit nga agpaiso. Ngam ubing pa'y idi nga ikit. Isungarod asaan tayo pa'y idi maawagan iti ikit no duma. Takas laag kakaedad tayo laag ide. Ay, narigat at talaga ti awan asawa la niya. Siguro, tanong maminsan, makaapa-apal, day tayo awan asawa na, tawan sausawir na. Uwan niya. Siyempre, makapan iti kaya't napapanan. Awan mangigaw gawid, awan mga apa, awan matpakakumikuman ng asig-aswan nga ilablabaan kas kada ilot-lutwan, sanaya. Agluto man kansahan, awan problema. Mangan kansaan, awan problema. Uwan niya. Mayat merti kasta. Ngam no agsakit matan, awan kabalay na. Asino pa iti mangluto, iti kanan na. Day talaang Ay, narigat matlang, ti saan amaki asawa. Ngam adda day tayo ti masutnan, no kasta ti pilyon na nagbiag. Sa bagay. Naunday ti biyahe. Iridip tapay kitday. Nasaysaya at pay. Magdada kayo, supay. Andeng. Iwan ang Carl. Ada kayo mo't asumublat amang bantay kan ikit yaw. Tanay, saklatan nga ulit ang yuti maturturturan. Imbag kumano makasaumot na itabang bantayan. Kaya to asawan ng Carl, saan na makasaaw? Ay saan? Dagiti lamata na timang mulmulagat no kwa. Kaasimot no kasta. Talaga nakakaase. Hey, pakabasulak pa ikat no daduman no dahi te mabanuga kaun. Apay mo't ako na mapakabasulam ngayang Carl. Wana, tay daw dawat ko. Mapan kuman. Ni, papanan na kumangay mo't ang Carl. Kunayo mo't asaanan ang makapag na. Hindi ka man supay. Ah. Di kaya't ko asawan. Matay kuman. Ay, anya. Ala, ibagbaga ayo ti kasta. No day tay mabanuga kung sakit saan mo tin nga agsasao. Hey, nagumulsa.
Nakaturog ka, day. Kay kitaanan No nakamulagat, siyempre, si Rireng. Malaing kay kitaanan. Matasin nyo akasaw. Baring da kayo, ti kayat na akasaw. Allah, imbagmantasan sanin yung ti umay agparelax. Sungsung mo't ni kagawad inok, kaamamam. Anya sungsung mo't, Chairman. Katno da kayo ti agkaraawis kanyak. Ay kay kayat kumot nun at least at dalat ta customer me. Ay, nakaayayat kayo alalakay. Di nakman iramraman alakay sayna. Ay, thank you. How sweet. Kayat ko launay ti panangawag mo kanya kiti kayat ko anagan. Sayna. Kanagnagan ko di sexy artista. Talaga mo ta siksika nga may sayna. Wow! Ay, sos. Maagkan kay tikas. Ay, apaw. Imbagta sa anak ka nagkutkuti. Naipasabat ko makingkan dagiti subil ko, dita subil mo. Ay, nagmayat ko man. Apay dinadagita nga lips mo, tiyagkaksan mo tan Ngamade, tikas jay, nginaramid mo. Di mo ton ulitan. Di mo kaya't nga ulit, Di mo ulitan, iti sa bali, ti kunak. Ulitan, kinichirman, sayna. Ay, saan? Agruam. Ay, sugsug ka talaga mat kagawad inok. Uray tano kita, intilangan ni sayna. Ay, babae at talaga. Talaga kagawad? Ay, katwan ba? Nung nakatalikod ka, kinudi ka agsaw, dapay ay mangibaga alalaki ka. Ay, ala, nagsaya atin natin ken. Anya, agpamasahe kayo, wano, agbibinuladas tayo laingen. Agpamasahe ak. Ure sakmat apay asikalaan ngay. Ala, mabit lang nga rod. Paisagana kong dagijay kama. Nagilad-iladan nga min dagiti dua paris nga agayan ayat iti nagpat na. Diyak pa'y pinaorno si jay kadua. Mabit lang. Ano jay? Kunana kagawad? Nagilad-iladan ka no ti agayan ayat, Chairman. Nya ngay, agpamasahe tapay, Chairman. Wala na. Anyat gunggunata nagudong ngay. Nusan tangag pamasahe. Good morning, kagawad. Nay, apay, sayna. Ada kaday na patag-agagaram dito'y barangay Hulme, dito'y nagbugsutan. Ala, kailiw kayo manan. Nagragsak kayo nga may nakasarasarita. Ay, kailiw mo ni Chairman? Siyempre, da kayo adwa. Ay, adda pasarabok ka da kayo. Anyan? Ay, kundi pasarabok ka pa Ay, siyempre. Anya ngay dagita? Adda puto, adda lining ka itlog, ken adda pa'y hotdog buns. Ay, nagadown? Ay, siyempre ay naadda pa'y ice cream yo. Dilpatan yon tane marunaw. Ay, marunrunaw. Dilpatan yon. Ay, Chairman! Umay kayo sa dilpatan tandag ito'y ice cream. Saan kami pa makaawid, lakay? Awan pa manawan mi kiniikit.
Un nga raw, di sumaka mo kapaylaang dita Ay, makaaw-awid kami mo't atalagan. Nga makonsensya kami mo't ditoy. Ay, saan miya mabali na panawan latan to'y ikit, may? Sige. Bye. Ay. Anyat ko na ni Chairman. Ay, awan ka no ti problema. Mangmangan ka no ni di karinderya ni Lita. Awan nga ron ti problema na Awan to mo ti problema minton sumangpet ka. Taawan maigab suon ananganan na iti lababuyaw. Ay, kunampay. Saan nga mo ni gusting ti aginaw ka? Uray nila ka ikaw. Siyak mat amin ti agkaraw iti kusina may. Ay, makabannog mo't no daduma. Gaman niya nga rod. Biyang tayo lata ababay at agasikaso ka dagita. Ay kat, kumusta ni ikay? Nangan mo't laagain? Wag, kaskas di asaan nga agsasaaw. Umul nga ta talaga. O ikagagara natin saan nga agsasaaw. Yang man amaw. Aliiwan talata. Aging gat Sabado. Agawid tan intong Domingo. Imbagamon kini ulitag. Wan. Awan mabalinda dito'y Basta agawid tan taon. Agsublitan tumuten no kasapulan. Agsublita talaga no di pa'y matay ita. Nya. Ay ngay matayan sakbay ti ko nam apanagawid ta. Ay maitantan ti panagawid ta ket awan ton tiga po nang agsublita. Ay, tila ibagbagam magtandan. Saan mat makapatay ti sao? Uray anyat kunkunak no di napaygasat ti matay. Saan amatay? At dantulat ta ay aywanan tayaw amasakit. Dawan lata, sanda pa'y makasangpet wino agawid kagawad dinok. Ay tuloy lata nga rod ang ligaya, Chairman. Niya tuloy ang ligaya? Ay umayto kanumanan ni Shaina. Ay delikado kan sa Chairman. Anya? Kay ayo na launa iti pananglamlam yung mukinkwana. Iso nga agkara umay mutain. Anya? No si kati adamang lamlam yung. Di man ipaspasubo si ka. Ay, da kayo mo, Chairman. Si ka lang aro, diad ada amang mangan, kadagit isang sangput na. Kan si ka mati talaga akam amuna. Iso asik ka ti umay na sarsarong karan dito, isa na siyak. Ay, anya agbabakla. Ket no san kang agbabakla, siyak na raud. Di mo ipasa kanya, di siya na. Ta si katisigo da kam amuna. Si kati kasingid na. Mabitlaan. Daw mabawag. Gimsan mo na ni Sufing. Sana nakapunbok tinamber na. Ay, ang mga nugayem mo mo't iti Facebook. Ay, isong bata mo Chairman. Hello. Hello, Mang Gusti. Hello, Matt. Ay, salbag. Imot bakla. Umayak si balayo numalem. Okay lang kan ka? Ha? Oh, nakiktot kan sa. Umayak to. Mapahin? Mababalin, Matt. O sige, agito takto iti pangrabyan. Mabalin? Mabalin lata, Matt. Okay, siya. Babu. Babu. Yan. Salbag na yan. Ay, sino day Chairman? Nagnervous kang samad. Ay may salang am mo. Asan ko unay nga am mo? Anya? Ay, anya ti imbagana. Ay, awan kay Jayon. Kita mangkit din, no da barangay tanod dito outpost. Ay, abam dito itabilinag. Ay, ada dita da tanod ogaw kan timel. Apag iso, isudan sa tag-duty inton rabi.
Aya ba man labiit tabilinak ida? Sige, Chairman. Salpag na yabakla. Anyat gagaraan na nga iya balay. Sapay jak man la naala tinagkadkad itimbaga na. Anyang itiaramidin na iya balay. Anyakan. Sabagay san pa'y asumangpot ni Suping. Uray umyan, mabalin lata. Red wine, dahito intugot ko. Nagadun sapay dita pulutan. Aywan uray saan ta amangan itiin na poy. Agpulutan talangan. Mabalinan nga ap ti buksit iti agpat na. Awan Amok kat nga awan inna poy diti balayo, ta awan ni Manang Sophie. Ni Manang kunkunam ken ni Sofeng? Ay, ubing unay ni Manang Sophie, no idilig iti langayo, manggusti. Ay na, isalubag na ituin, palakayin nakpay. Agtagay tan. Umuna ka. Nagadun. Para kan ka, Chairman Gusti. Thank you. Mas dawak king kasyay na. Anyat gagaram, tay may ka dito'y bala iti kastoy arabi. Kuha, Manggusti. At ngamin problema. Agpa-advise ako Anya? Ibilang kan Ada akong laga. Ay. Sa nga ilim. Ay, uncle ko. Adakan Sufeng. Sino da ito yung seksi? Ay, ko. Ayaw, nakla iti manugal daw, nagisang putkan. Naisan bakit? Auntie Sophie, na magarapiyo. Uncle ko ni Uncle Gusti. Anya? Ako reka. Bakla ka? Yes, Auntie Sophie. Kaanak-anak ngatin ta uncle ko ni Uncle Gusti. Uncle, agkagari kayo ngaminan ang mga nukatusan na kayo ni Auntie. Awawawan, Soping. Kaanak ni Shaina. Umyan ka no dito'y balay. Di ba? Diyak mo nga da kaanakam abakla Siyak, Auntie. Siyak ti kaanakan na abakla. Ay, huwag ka nakak. Ay, awan. Ay, anyan dayjay. Anya ka no? Adaya ka nakak mo tabakla.